Sanibonani igama umchasiseli sesiside isikhathi before siye phambili ngizocela ukuthi usubscribe ku-AVG channel, i-reality channel, uphinde ushare le video ukuze ikwazi ukuthi ifinyelele ebantwini abaningi. Engifuna ukuchaza namhlanje indaba yama-submissions. Abantu abaningi abayizwisisi, bathi sebezwe izinto eziningi ngayo. Ama-submissions abhalwa ngabantu abane-ZEP. Ma une-ZEP kumele ngemva kokuba uminister ethe abantu kufanele bechaze ukuthi lento yaba affecta kanjani. Actually kwaba yicourt eyakhipha leyo nto ukuthi abantu abanjani abachaze ukuthi ukumiswa kwe-ZEP kwaba affecta kanjani bengabantu. So ngakho wonke umuntu one-ZEP ufanele ukuthi abhale i-submission leyo, or ngithi abhale i-email esitsho ukuthi yam affecta kanjani lento yokumiswa kwe-ZEP. So abantu abaningi bathe mabesizwa lento bacabanga ukuthi sokuyisikhathi sokuthi be-applyele ama-permanent resident, babezwe kabi. Abantu be-ZEP abavumelekile ukuthi ba-applyele i-permanent res ngenxa yokuthi i-ZEP yona yodwa yayikucacisile ukuthi anivumelekanga ukuthi niye ku-permanent rates. So indaba nje ye-permanent rates, no matter ngabe uyizwe kuphi, uyizwe ku-TikTok, uyizwe ku-Facebook, uyizwe kuphi, ayisili iqiniso. Iqiniso ngeliphuma ku-Department of Home Affairs elithi anivunyelwa bantu be-ZEP ukuthi nidlule lapha. So into eyenzakalayo ukuthi abantu abane-ZEP into edingakala okwamanje ukuthi niyenze ama-submissions. Into edingakala no matter i-waiver yakho seyaphuma, no matter sewa-apply for i-relative visa or sewa-apply for any other form of i-visa, kumele wenze i-submission leyo njengoba siyalelwe ukuthi siyenze. So engakusho ukuthi abantu abaningi bathi sebexakeka bathi no, maybe ma usubmita kumele uyeke i-waiver, or ma usubmita sekumele uyeke uku-apply anything. Uku-apply kuyaqhubeka. Uku-apply ne-submission yizinto ezimbili ezehlukeneyo. So abantu abaningi bathi bahlangabezana nengxaki ukuthi abazi ukuthi mhlambe ubhala kanjani leyo document. So siyakwazi ukuthi sikusize mangabe mhlambe ukwehlula lokho, so ukuthi ubhale leyo document, or awazi ukuthi kumele usubmit kanjani. Kodwa mawusazi ukuzenzela, uyakwazi ukuthi ufake ku-email yabo ethi zep@dha.gov, which is gov.za. Sizoyifaka ngaphansi ukuthi uyibone leyo email. Uyakwazi ukuthi u-email uzifakele ama-submission. Kodwa mangabe ukwehlula uyakwazi ukuthi ungithinte ku-063 625 8742 WhatsApp lapho sikwazi ukuthi sixoxe. Ungafoni, ungathumeli i-voice message, ungafaki uhayi, ungathi unjani, ungabingeleli kuphela. So into oyenzayo uya to the story, sawubona ngingubani, ngiye ngahlangana ne-video ethi so ngicela ukuchazelwa into enje. Because isikhathi esiningi sithola ama-messages amaningi, uthola ukuthi i-message ethi hi kumbe ethi unjani si-responda late, kanti ubudinga usizo wena ngesikhathi esiphuthumayo. Siyabonga kakhulu, siyanithanda emakhaya. Ngithe inamba u-063 625 8742 ungu-WhatsApp lapho. Siyanithanda emakhaya.